Ka Jaintia Students Union JSU kala kerpat ikibor penyait distrik ke West Jaintia Hills bakin penkan riak no syakawaipat ka tarik yang exam thongkam na kabenta ka kam gram sevak meal supervisor bat gram sevika jongki kentai. Hakashiti sha deputy commissioner ka JSU kala ong bay ka exam na kabenta kini kam labu ban pelong hakakalai trik nailur. Henry kani ka yateng ko bar ka exam jong Meghalaya Public Service Commission MPSC nakabenta ka kam Junior Cooperative Officer hapo ka Cooperation Department and Soil and Water Conservation Ranger Overseer Drotsman 1. Kani ka jing yateng ko hakabapulong ya ka exam ka wanra ka jing so ki hakabajur hapring ki babun ki samla ki badan ya ka jing angnot namar kani kan khanglat eki ban yo yakun ya baro ki artali ki exam pa kongsan barkani ka bu jingma baki la ban du no ya ka wei ni kabu wat hapdeng ka jingpen kre barka jing la bor jongki kala ong ngi kerpat ya ka jing perkhat lem ka jongpi ban pen kan ria no ya ka exam cha ka wei pat ka tarik khnang baki samla ya khun kam ki badan ka jing ang not kin yo ya kalan ban net ya khun habaro ki artli ki exam klem kanu ka jing klumar jingmut jing siir ni ka jing ban kya ban habjiet hapdeng ki artli ki kam bakong san ban rap ka seng. Ini liang yang iga Jaintia Student Union senbei da yechem wo Sharman yang ke DSC teman lek jing yechem go sin go a jing itok gamon pun kendria ya kini giterik go dai tengkho yang ke exam DSC go MPSC te hini gisngi te yaw de bon hi kini student aspirant go ku we kun yang di exam DSC MPSC kamu ada you yang terik wan ru terik wa khali terik kan ru terik naliang yang di SCM go gram sevak post te haga ru terik yang MPSC wan MG ya kan ka junior cooperative officer te naliang yang iga Jaintia Student Union de chemu chairman yang DSC wa man la deputy commissioner of West Jaintia district te klam chewi i to omgi u pendria ya kan terik Toto hachwa wo organize ni hachwa wo bu tarik igini exam liang yang ga DSC committee da pak city gi chika MPSC liang yang ga MPSC mem petia wa halor kani ga tarik dai teghu tarik kini gi exam da hiju ipor le BC ong det set up ya kini gi sentar exam det man prepare gi way wa kamba armo le snem gatum MDU conduct exam DSC gi Tela da kendria igani deman go next year da task kit ko ye ka jing do kam yang gibru. Tena liang yang igi Jaintia Student Union sin berkat nam kwa u percha igani ka terik. Ikwa one request ye ka DSC committee na bentau kendria ni ka terik u tengko ga MPSC knang wa pat ba yang i gi u yo gi te ka bu thok kan at li exam tu wa da pemban de ka DSC wa ga MPSC. Tena liang yang DC da om gi de ni da set up pembiang the civil ikang Jaintia Student Union di youth higni gi benai berlai ceden the perchangi pressure government the book what ye ga gapor ko was le sarkar mukut exam de go i da koman ge jinki ndai hadir mo rekut sarkari exam fil gi post de koman ge jing percha de man jing do long ye ga district yang ni bro wi then liang yang i le ong dc le wato perchang approach ki chairman yang MPSC ukundria igini terik itu for le liang ina perchangi ukujak tin sige hayat thurti kamun ukundria ya kini terik te kani man go masjid segitu gi pajba kiwa ut kiwa nam jing tok begini terik te liang ina presiden perchangi le kap chai borang i wo request ya ga DSC committee kabat kamtan ya ga MPSC committee ko kamon wo yarap kini benta wo ukundria igini terik Kena liang yong i da percang pressure betul rio bagan rutrik setembar kali trik setembar teman di si go tengkuk ini exam yong gini di DSC dan MPSC te liang i Jaintia Student Union ikate man ga message ko upha check. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it.
Sorry Priya, sorry Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.